Stevan Škundrić iz Banatskog Karađorđeva, kao samouki pčelar koji se ovim hobijem bavi već više od 30 godina, u poslednje vreme radi na proizvodnji još 2 preparata od pčelinjih proizvoda koji će, kako on sam kaže, biti pravo revolucionarno otkriće. Ali evo i priče kako je sve to krenulo. Ja inače sam bio alergičan na ubod pčele. Jedan deda, to je tatin prijatelj, je mene upućivao da to radim. Međutim, ja sam uvijek imao neki strah od pčela i onda sam ja uz njega to počeo da radim, u međuvremenu on je umro. I onda sam to morao sam da nastavim i da se usavršavam sam uz pomoć knjiga, uz pomoć seminara, ovog onog. Međutim, nisam ja neki veliki pčelar. Ja to držim, ono što kažu, iz gušta, iz hobija. Ja sednem nekad, po sat vremena sednem ispred njih i gledam kako one rade za mene. Kako Stevan kaže, nije važna količina proizvedenog meda, već kvalitet. Ja proizvodim med i to kvalitetan med, bez dodataka, šećera i ovog onog. Što mi donesu, ja to uzmem za sebe, za moje prijatelje i nešto bude i za prodaju. Pored toga, one donose i mleč, i polen, i propolis. Nisam se s tim bavio. Propolisa uzimam za sebe i za moje prijatelje, gde je propolis izuzetnog kvaliteta, jer ja to tako proizvodim. Po uzoru na jednog svog rođaka, Stevan je takođe počeo rad na patentiranju 2 preparata koji će biti 100% na bazi prirodnih i pčelinjih proizvoda i koji će, kako smo saznali, pospešivati otpornost organizma i potenciju kod muškaraca. Moj jedan rođak je na bazi pčelinjih proizvoda razvio liječenje sinusa. Ja nešto radim na neštom drugom, a o tome nećemo da pričamo, jer je to još tajna, dok ne usavršim to neću ništa o tome da pričam. U neko dogledno vreme, što zbog želje za istraživanjem, što zbog slobodnog vremena, ovaj pčelar planira i proširenje ove proizvodnje. Sad sam u penziji i sad imam više vremena i sad sam se posvetio više pčelama i sigurno ću ovo proširiti i to dobro proširiti. Mislim da ovo Bogom dano samo ko hoće da radi. Što se tiče same godine, pčelinje paše i dnevnih unosa u košnicu, komentar je bio sledeći, ali usledile su i kritike na račun nesavjesnih ljudi. Trenutno evo imam ja jednu košnicu na vagi i tu je neki dnevni unos oko 2 kg, što je sasvim solidno za ovu godinu i mislim da će biti ova paša solidna što se tiče suncokreta, mislim da će biti solidna. Međutim, ima neodgovornih ljudi koji prskaju lucerke u nevreme, jer sam išao na par pčelinjaka kod ljudi koji su doterali iz Srbije pčele ovde, gde sam nailazio na strašne stvari, da ima rpa pčela ispred košnice. Verovatno te pčele su naišle na otrov, na detelnu koja je prskana u nevreme i one su tu naišle. One inače idu, kako idu na suncokret, tako idu na detelnu. Zato je karađorđevački med vrlo poznat po tome što ima u njemu i detelne i suncokreta. Ja uglavnom izvrcam, posle suncokreta izvrcam med i to je med u nekom kvalitetu i inače dozreo med, pravi med, čisti med, gde je malte ne 100% svaka satna osnovna zatvorena do kraja. Evo, vi imate 20 košnica, kažite nam za kraj, koliko može tu da bude meda na godišnjem nivou? Pa dobro, pošto ja imam jedno vrcanje, ja otprilike računam da će ove godine biti, pošto merim je svaki dan, ja otprilike računam da će tu biti od 20 do 30 kila po košnici, ali samo ovo vrcanje. Sad kad bi ja imao mogućnosti da to stavim na vozilo, pa da vozim na bagrem, da vozim na lipu, ja bi mnogo više imao. Međutim, ja se opredelio ovde stacionarno pčelarenje, ovo mene ispunjava. Ja svaki dan bar 5 puta uđem u baštu, samo da ih pogledam. Mi smo ovde sad zabeležili ovaj trenutak, sada ćemo da vidimo te proizvode koje imate, koje pravite, a i za kraj da vam poželimo puno uspeha, što manje uboda, ali ne zbog vas nego zbog pčela, jer svaka pčela koja ubode, ona i ugine odmah. Ej, znate šta, svaka pčela koja ubode,
ona jadnica nastrada, ali svaki taj ubod, to ti je deo vakcine gde ti stičeš imunitet za mnoge druge bolesti, pa možda jednog dana i od pčele će izmisliti i vakcinu protiv korone. Svoje patente i recepte Stevan ljubomorno čuva, jer kaže kada bude proizvode usavršio do kraja na samoj deklaraciji, bit će kako recept, tako i sastav patentiranog proizvoda.